زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میدادن. برام راهی نمونده بود دیگه. ببخشید شما مرضیه میشناسی؟ Ne kız vardı ki danışgahta kabul olup onu diyorum. Ya sen gelmişsen öz müştüründen ödün. Bir tane öz başına kızdan ödün gelmişsen. Biz de değilik be gelmişsen kendi müştürü. Geçsin baba. Gidin elbise. Yok baba! Bunlar şimdi gelip emirlerini. Şunlar okumayacaklar. Artık açısın korkunuz! سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون برنگشت. هوای دانشگاه چه زد به سرش. میدونستم آخر عاقبت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم شاید دانشگاه یادش. 3 روز ازش خبر ندارن اینو مرده؟ Ya Bir tane bulgur. ne mi lan? Bir tane bulgur. Bu kuru. آقا بعد از این ده دیگه ای هم هست؟ توی ده، توی کوها، دره ها همه دهه. Nene niye burada yatıpsan? سلام داداش برم آخرت عمده یه الف بچه هممونو گذاشته سر کار. نه تو ده اثری ازش هم.